uMagwaza-Msibi wabelethele enqanqathu eTlagwini yaKwaZulu-Natal ngomnyaka ka-1962. Wathoma ukufunda esikolweni samabanga aphasi eMakhosini Primary. Kwathi nakaneminyaka eli-13 ngo-1975 wathandaza zepolitiki, kulapho athoma khona ukuba lilunga lehlangano yeNkatha Freedom Party. Ngaleyo minyaka ipolitiki yayisafundiswa ngamandla enkolweni, kanti imisebenzi yakhe kunye nokuzibandakanya kwakhe kezepolitiki ngikho kwenza bona agcina khethwa njengosihlalo esikolweni sakhe. Ngo-1988 uMagwaza-Msibi waba lilunga elikhulu lekomiti yelutsha le-IFP. Wathi nakaqeda esikoleni samabanga aphakemeko wadlulela ekholeji ethwasisela ubutitshere wagqikaza iCollege of Education, lapho enza khona idiploma yemfundo zobutitshere ezagcina zimfumanele umsebenzi wobutitshere ePrince Dabulamanzi Primary Olundi. Waraga njalo ngokufundisa bewafika esusweni kwaNongoma lapho agcina nguprincipal khona. Wawalandela amagama athi ifundwa ipheli ngombana wathi afundisa njalo waraga nemfundo zakhe eUniversity of Zululand wafumana iziqu ze-BA zobutitshere. Ngo-1995 inarha lena ilungiselela amakhetho wokuthoma womasipalata, uMagwaza-Msibi wakhethwa njengekhansela lesikhatshana lakwaNongoma. Ngemva komnyaka wafumana isikhundla sokuba lisekela likasihlalo womkhandlu weZululand, kwathi ngemva kweminyaka emibili wathatha isikhundla sokuba ngusihlalo womkhandlu lo. Usebenze ngamandla wathuthuka bekwafika lapha akhethwa khona njengosihlalo wehlangano ye-IFP ngo-2007. Kanti esinye isikhundla azokukhunjulwa ngaso khulu ngesokuba yimeyara yesingisi eZululand ahlezi kiso ukusuka ngomnyaka ka-2000 ukufika ngo-2010 nakazakhethwa njengelunga lesiphethamthetho saKwaZulu-Natal. uMagwaza-Msibi wakhula waba lilunga elikhulu le-IFP begodwa abanye besele bambuka bathi angabe baleme inkosi uMangosuthu Buthelezi nakabeka phasi intambo. Kodwa izinto zajukulwa ngomnyaka ka-2010 kwathoma umraro omkhulu ku-IFP lapha angena khona emrarweni wokubanga isikhundla sokuphatha. Kwaba nembiko ethi batho ubudlelwano bakaMagwaza-Msibi nobukgholi be-IFP babadukuma ngemva kokuthi abalandeli bakhe bathoma ukumbawela amavoti emphakathini ngombana ihlangano le yayihlukene phakathi. Baphela njalo kubudlelwano phakathi kwakhe noNkosi uButhelezi, umuntu bekajidilene naye khulu, angasasamthathi njengomlingani wakhe ngokomsebenzi kodwana asalamthatha njengoyise. Ngobela abahlinze womnyaka loyo uMagwaza-Msibi wathweswa icala lokuhlaza ihlangano le, kodwana akhe ngalinde bona ithathe isiqundu kilokho, yena wabeka phasi. Ngomnyaka olandelako kwavela imbiko ethi uMagwaza-Msibi uzithomela yakhe ihlangano yepolitiki. Ngo-2011 mhlamalanga ali-12 kuMhlolanja ihlangano yeNational Freedom Party yahlonywa ngokusemthethweni. Kwathi kungakadluli nenyanga ezintathu isunguliwe ihlangano le yangenela amakhetho wayo wokuthoma womasipalata. Ekukulapho yakwazi ukuthumba nge-2.4% yathatha abomasipalata ababili nengikhundla zomkhandlu ezimakhulu-224. Ihlangano le yangenela ngokusemthethweni ukubusa ngokuhlanganyela ne-ANC eyahlayela ngengikhundla ezili-10 nethoba. Emakhotheni alandelako kawoke womnyaka ka-2014 ihlangano le yathumba nge-1.57% beyakhona ukufumana izinhlalo ezisithandathu eParlamente. Ngemva kwamakhetho la uMagwaza-Msibi wabeka phasi njengemeyara yesingisi eZululand wasebenza njengelunga leParlamente. Kwathi mhlamalanga amahlanu kumgwengweni umengameli walokho uJacob Zuma wamkhetha njengesekela likangqongqotjhe wezesayensi neTheknoloji. Urage njalo wasebenza ngamandla njengomrholi wehlangano yakhe ngakelinye ihlangothi asebenzela urhulumende. Ngosinyikha ka-2014 kwavela indaba ezingasimnandi ezithi uMagwaza-Msibi uginyiselwe esibhedlela ngemva kokungena ukugula kokufihla ngothi. Lokho-ke kwabangela ukuthi angasakhoni ukwenza eminye imisebenzi ngefanele ngenxa yokugula. Kwathoma ukuvela imiraro-ke ehlanganweni nakhe nakangekho agula. Abaholi bathoma ukugijimisana emakhotho. Umraro omkhulu uvele ngo-2016 ihlangano le nayiza kubhalelwa ukubhadela imali yamakhetho yagcina ibhalelwe ukungenela amakhetho. Ngaphandle kwemiraro ihlangano lehlangabezene nayo uMagwaza-Msibi akhe ngalahle ithemba. Nakusikhathi sokuzibawela amakhetho naye wazibawela njengabanye. uMagwaza-Msibi uhlathululwe njengomrholi wepolitiki obekahlakaniphile kanti ubuntu nesisa sakhe kuthinta abantu abaningi. Uzwakala umkhosi wokuthi ulele ubuthongo banomphelo kaMagwaza-Msibi okhambele esibhedlela seThekwini ngokugula ukukhambisana nehliziyo. Yangeni ilandelana imlayezo yokulilela umndeni wakhe. Ulele ngelanga lokugcina langaphambi kwamahlelo wekhetho labomasipalata bendawo. Kunobhala zombelelo wehlangano ye-NFP uthi uMagwaza-Msibi ukhambe nabe basemlinde ukuthi uzokudosa phambili amajima wanonyaka ukuzibawela abavoti. She was going to be part and parcel of it. Actually, she was going to lead all our campaigns.
So now that she's no more, it's devastating. It's saddening. It is going to affect the organization. It's going to affect our campaigns. Inhlangano zepolitiki KwaZulu-Natal zithi ukulala kwaMagwaza-Msibi kuchiye isikhala esikhulu kezepolitiki. Convey our condolences to her family, the children, the relatives, and of course the membership and the leadership of the NFP. We do pass our condolences to her family and the NFP. She was a pillar of strength of the IFP before she opened her own political party. The political choices and differences that we had and the choices she made and that of the NFP did not make us enemies. And so at this moment in time, the IFP joins the millions of South Africans in paying tribute and homage to uZanele. We will always remember her courage. Even when she served as a deputy minister, she was able to balance the work of a deputy minister and the work of a party. Umngcwabo asazokumenyezelwa. Umndeni uthi umngcwabo uzokuhlelwa ngokulandela imithetho kambiso ye-COVID-19.